Shalom shalom ni Nati Munezero mu kiganiro bohoka ndavugana nawe umengo ibigeragezo biguma bigukurakuranwaho nshuti mwene data ndaje ngo ureme kandi ukomere wizere icyo wavuganye n'Imana wizere Imana ubushobozi bwayo kuba ugihema nama nabivuze kuba ugihema bigufashe kwizera no gushima Imana. Nshuti mwene data turazi benshi baciye mu bigeragezo kandi bafite amasezerano meza babanza guca mu bigeragezo bikomeye aho niho Imana igukomereza uzoraba inzahabu kugira ngo igere aho iba inzahabu ibanza guca ahakomeye babanza kuyimba bakayicisha mu mazi bakayicisha mu mamashini bakayihondahonda bakayihindura ikindi kintu kugira ngo izocike inzahabu. Nawe mwene data ibyo bigeragezo uri gucamo bitandukanye ako gasuzuguro ako gakengero uko kubesherwa uko kuvugwa ibyo utanazi humura mwene data humura kandi ureme ibyo bizogira iherezo ahubwo ni igihe Imana ibirimo itegura umuntu ni igihe Satani aba arimo abyina ku muntu ariko mu nyuma bihera Imana imweretse ko nta bubasha dufiseho kuko Imana ariyo duha guhema ikabiduha no kuba tukiriho rero birangira Imana imweretse ko nta ruhare adufiseho. Nshuti mwene data ureme wiyumvire ko na Yesu umwana w'Imana yaciye mu bikomeye yaciye mu bigeragezo bikomeye kandi yari umwana w'Imana ariko misiyo yiwe yamuzanye ku isi yarayikoze arayirangiza neza agera ku ntsinzi ya nyuma. Yesu yahuye n'ibigeragezo byinshi cyane yaranzwe nabo yarize yanzwe nabo yasuzuguye yarabeshewe yaratutswe ibigeragezo byose yahuye n'inzara yahuye n'ibimugusha n'ibimugusha mu bigeragezo bishaka kumugusha mu bigeragezo byinshi cyane ariko yarwanye intambara nziza. Natwe rero nshuti mwene data ndakwifuriza ngahuri ukomeze urwane intambara nziza uzogere ku ntsinzi ya nyuma warwanye neza. Nshuti mwene data turazi n'abandi bagiye bahura n'ibigeragezo bagenda bahura n'ibibazo ariko bafise isezerano ry'Imana baje kurishikamo bikomeye. Mwene data nukurukomere ngira ndakubarire nka Yozefu ujya wumva amateka yiwe. Yozefu wewe yatanguye kurwanwa kubera n'isezerano yarafise inzozi yarose yatanguye kurwanwa nabo bavukana atangura kurwana na bene se nibo batanguye kumurwanya bamujugunya mu kinogo bamukuramo baramugurisha agera hakomeye ibwami agezeho naho umugore we haramugerageza ajyanwa mu mpingo. Nukuri yaciye mu bikomeye yagiye kugera kuko Imana yamusezeranye yarwanye intambara ikomeye cyane ariko nukuri yageze ku ntsinzi. Ni benshi cyane bagiye bahura n'ibyo bibazo Shadraka Meshaki na Abedinego babata mu ndimi z'umuriro ariko baravuga ngo Imana yacu iradutabara ngo naho itadutabara ntitwokora ikosa ryo gusenga ibikirwamana. Nukuri nshuti mwene data hagarara neza mu kigeragezo hagarara neza mu byo urimo wibuke ko Imana ishobora byose kandi ntagishobora kurogoya imigambi yayo. Naho haza umuyaga umeze gute uhagarara ureme uhagarara ukomere uhagarara urwane intambara nziza. Yesu arahari azo kurwanirira ugutwi kwiwe kuracyumva n'ijisho ryiwe riracyabona we gusa komeza uhagarare neza. Amasezerano y'Imana uzoyageraho naho ubona mengo biratebye naho mengo haraciye igihe kinini. Nagira nkubwire nshuti mwene data ko uko niko kuramba kwawe uko amasezerano yawe ateba niko kuramba kwawe nshuti mwene data. Ahubwo ramba urwana ku Mana urwana ku by'Imana igomba nayo izo yagushikanamo. Ariko sinoheza ntakubariye ko hari ibintu bishobora gupfa udashitse mu byo gutera gupfa udashitse mu masezerano. Nkabangira nshuti mwene data ibyo bintu nkubwiramo bike kugira ngo utazova aho bigwamo mu gihe uri mu kigeragezo. Nshuti mwene data icyambere uzirinde kubangikana Imana yawe. Akenshi iyo ugeze mu kigeragezo hari igihe ugera naho ukumva kwirwanira ku rundi ruhande ukaba washobora kubangikana Imana ukaba washobora kwirwanira ku kundi kuntu. Nshuti mwene data rema ukomere wizere ugushobora kw'Imana wizere imbaraga z'Imana kuko Imana nta kintu na kimwe kirusha imbaraga. Abapfumu ntibarusha Imana imbaraga abandi bantu bameze ukundi nukuri nta na kimwe kirusha imbaraga kuko byose turazi neza ko biri munsi y'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ziradomina byose bibaho kuko Imana niyo yaremye byose. Nshuti mwene data uzirinde kubangikana Imana
uko ni ijambo ry'Imana rivuga ngo ndi Imana ifuha, ngo ntago nemera umbangikana n'ibigirwamana. Ico kintu uzokirinde kuko cyotuma upfa udashitse mu masezerano. Ikindi uzoje wirinda kwidodomba kwotuma upfa udashitse mu masezerano. Mu yandi majambo ntago iyo utanguye kwidodomba uba warambiwe, uba utanguye kumva ko Imana ntakishoboye, ugatangura kuyivuga ku andi majambo atariyo. Ikindi no kubwira uzirinda igihe uri mu kigeragezo, uzirinde kurogota ku Mana. Kurogota ku Mana ni bya bintu bazana ukumva batanguye kuvuga ibidakwiye ku Mana, ukumva batanguye kuzana andi masiyanse iyo nakubwira ko Imana itabaho. Uzoje witwara neza nshuti mwene data mu bigeragezo, wirinde ibyo byose nkubwiye. Yesu ashimwe cyane. Ni byinshi cyane byotuma upfa udashitse mu masezerano. Gusenga ibigirwamana nabibabwiye n'ibindi byinshi. Abisiraheli byatumye badashika mu masezerano Imana yabasezeranyije kubera kwidodomba no gusenga ibigirwamana. Bagezeho baridodombera Imana, baravuga amajambo menshi, bageraho basenge, babumba ibimasa n'ibiki barabisenga, bituma Imana ishavura, bituma benshi bapfa badashitse mu masezerano. Nawe nshuti mwene data, igihe cyose urimo ikigeragezo urimo cyari cyo cyose, hagarara neza wizera imbaraga z'Imana, kandi wibuke ko igihe cyawe atari cyo gihe cy'Imana. Igihe ushaka ko Imana ikorera, hari igihe Imana ibona ko atari cyo gihe. Urindira igihe cy'Imana ikugirira neza. Nshuti mwene data, ureme Imana yacu irashoboye, kandi Imana yacu nta jambo na rimwe ivuga ngo rihere. Ibyo yatubwiye byose bizosohora, ahubwo n'igihe kitaragera. Shalom, shalom.